جبونا هر کسک یارک هیه ما ولات یارک جبونا هر کسک یارک لو هیه ما ولات یارک آخ بله چکم دسته دیش منی خون خاری غداره ویاخ بله چکم دسته دیش منی خون خاری غداره ویلوی چه قاس پس نگرم بیجه نکارم از بدم زانین لو چه قاس پس نگرم بیجم نکارم از بدم زانین چلنگ و نازک و شنگه شفال و شوخ و جباره آخ چلنگ و نازک و شنگه آخ شفال و شوخ و جباره ویلو ویلو گر آخ بم و به زمان بم لوی ولاتی ازی قیر بکم بلا دنگ من بگیج عرش و ازمانان بلا ناو گچ و خورتین قهرمان ببه دستان و بگره لسر زمان زاروکان او آخ هلینا قهرمانین وک شروان دیدار روژنگ فراشین خباد دوغان هارون هوگر و کوچره قهرمانین ولاتن او برحکی فداکار یه برز جان خو کرن قربان ولات زاروک کوبان یه شروان زاروک عفرینا رنگین دیدار روژنگ و دوغان زاروک جدی مرادان فراشین هوگر هارون و کوچر زاروک دربسیه خباد او زاروک شورش آزادیا گلانن دم و دوران آزادیه که چو خورتین دست بحنه ده سر گووند سرخبوین دا آل آزادیه بادکن انجاختلین بی ایمان دکارن رویتیا ویره که بکن میدان جنگیه اف و همو خون و خیال لسر روی وان لهنگان دا تشه گرتیه نه پاکروانین ولات همو خون و خیرین خواه دناوا کفا دست خدا دریجی سبروجین ولات کرن او زاروکین شیر حلال ین ویگلینه
ku armanca min jî dijiya wer keça Kurd rastî vê êrişa ser me aho vane tê kirin em dixwaze şwana bibe bersiv û were xeta şehîzînan û bêrîtan ez dixwazim wer jinek wer keça Kurd û jinek Kurd bimeşin. Ez bo welat Parîziyê tevlî bûm. Piştî şoreşa Rojava wisa bandoriyekî dîwîsan hem demê ku heva şehîdî diketin demê ku êriş ser Rojava zêde dibûn wê demê de wisa milê hestiyarî de min biryarên xwe da ez tevlî bûm. Sedemê tevlîbûna me yani rastî çawa min hevala me zed kir axaftinê wan çawa bandor bûn fikrê serokatî terzê wan niştana wan ev bû sedemek ez tevlî hevala bûm. Bence bandor bûn zaten evde felsefe serokatî Lêdettin jî mesela xaskina hava din jî rekistina gel pêş herî zêde ez bandor bûm ya jî ev mesela sorbetê xwe da yên xaskinek min hemberî vê xistinê hebû wê heman demê de bandor bûna min ya pîn bişiyê dîçe bû ser bi esasî psûza xwe tevlî. İşte zede bir bandor bûmî hani min nadî zêdetir evalê hev ra kar kirî evalê hev ra xebat meşandî piranî ew evalê me bev ra kar dikir piranî me biçûkî de nas dikir şehîd şervan bû ev ra karek henî 2012 henî 2012-2013 da meşandin piştî eval şehîd ket bandorek ev çi îmane dikare dilên kuwisa sozdarê azadiyê di paxila xwe da bihewîne. Çav dibîne guhdengê van li hengan dibihîse û ziman careke din soza domandina armanca wan didin. Erê hevrê û hevalên delal we soza serkeftinê da we biryar da ku hûnê çarenûsa ku bi destê di haqên demê hatiye nivîsîn ser û bin bikin. Rihê we gihîşte taqwayê û sozdariya we ya welat di pîroziya agirê Newrozê da ye. Ji bo wê jî her ku agirê azadiyê geş bibe, wê rihê we di sirra bêdawîbûnê da ji me re bibe qiblegah. Min divêt hetim bêjin heşûra wan ser bibêjin Mista şehîdim birîsin cerg û dil ser bisûjin Tüncar bikim pîrû havan û şehîd bigirinca Lêne yek car her tüncar bikim pîrû havan û şehîd bigirinca Ji berhîma vîna dil dil tije bû hem û kul برهیما وینا دل تیجه بوهم و کل پاک روان گلت دوستگران تو evin dar dilber naqade bir یک جار شهید میه ها